hari agasuzuguro k'igihe kinini Imana igiye kugukiza. Imana isohoye itegeko riturengera. Tera haleluya, ongera haleluya. Ejo nababwiye amakuru ya Mefibosheti. Mefibosheti yari umwuzukuru w'umwami, kandi ibwami nta kintu kiba kihabuze. Urupfu rwa Sawuli yapfuye ari mu ntambara. Mefibosheti niwe yasigaye mu muryango wa Sawuli. Abandi bose icyo gihe barabishe kugera ku rugero umuryango wose ata muntu usigaye, hacyasigara Mefibosheti wenyine. Ngo aramureze, ngo aramuhungana, arangije ngo akorokera hasi. Arangije amara igihe kinini, urumva n'uruhinja, araba umugabo kandi acahana amatongo y'iwabo ari. Bamwereka ahantu by'iwabo biri atabifitiyeho ububasha, baramudugana bamutwarira deba. Kandi mu bintu byiwe hari umuntu yabyitayemo yitwa nde? Yitwa Zina. Yabimazemo igihe kinini. Reka ndakubwira, hari abantu bicaye ku ntebe yawe mwaya masengesho ngiye gusenga, ndagiye kuba bimuramo mu izina rya Yesu. Nimba unjakiriye tera haleluya, subira utere haleluya. Hari abantu ngomba kwimuramo, hari abantu bari mu butunzi bwawe, ndagomba kubavanamo mu izina rya Yesu. Imbaraga Imana imanuye uno munsi, nta masengesho y'imikino dufise. Umuntu yafashe inyenyeri yawe y'umukire, turaza kuyikwamura tuyimusubize, turaza kuyimwamura tuyimusubize. Niba ubyakiriye tera haleluya. Nikumva Imana ya kino gicaniro imanutse n'imbaraga nyinshi ije gutabara abantu bayo. Tera haleluya, ongera haleluya. Imana ishimwe. Narivuze ngo Imana ishimwe, narivuze ngo Imana ishimwe. Si Mefibosheti yari aho hantu. Haleluya, narivuze haleluya, narivuze haleluya, narivuze haleluya, narivuze haleluya. Tera haleluya imbaraga, ongera haleluya imbaraga. Subira utere haleluya, ongera haleluya, tera haleluya. Iyo yaragorewe kure. Hari abantu bari hano bagowe, kandi inyenyeri yabo atari yo kuba muri kino gihugu. Hari ahantu Imana yabateguriye, hari ahantu Imana yabatunganirije, ariko abarozi barase ko baharenga. Ndadutangarije kuza kuharenga. Umurongo bagucira baza kurengana. Ubwoko bw'Imana tera haleluya. Subira ngutere haleluya kandi haleluya. Arangije araba umugabo agiye gupfa. Hari igihe umuntu aba mu gasuzuguro igihe kinini. Icyo narababwiye ngo hari igihe ibihe byose wabayemo, wigeze uja mu manza wagiyemo, nta gihe na kimwe wakwicarika ku ntebe imbere, nta gihe na kimwe, nta n'umunsi n'umwe batona gushyira no ku murongo wa kabiri, basi batona gushyira basi no muri bamwe bahisahani ngo biserefe, bakaba bagushyira muri bamwe bacanguye. Iyo byaheze barongeramo n'utuzi ngo geragera kubwira bose bakwiga, bagushyira muri bamwe bagira byose kuri babone bakwiga. None bariya by'ukuri baha ku masorori bari bavukiye amezi 9. Amen. Oya tuvuga n'ukuri, Imana ishimwe. Bobo ntibavukiye amezi 9. Haleluya.
ariko ndagutangarije mu gasuzuguro k'igihe kinini Imana ikagukize mu izina rya Yesu. Tera haleluya, ongera haleluya. Iyo wakubititse umuherereza arabifura. Ejo nababwiye ngo hari igihe twahora tuje hari inyuma umuntu akaguherekeza, sibyo none? Hariyo mu bwiherero buri inyuma y'urugo, sibyo none? Sibyo? Bakaguha umuntu aguherekeza kagendera kumurikira mu guca ngaha akagutumbereza ku kinogo ngo ni ngaha. Uwaguherekeje hari Mani tugirire neza, wahakweretse warangiza nyuma y'igihe kubera wewe yagize amahirwe, wewe wamujanyeyo akagaruka ukamwita bosi. Vuga ngo bihagarare, vuga ngo bihagarare. Hari abantu barunguriwe nkanjye tukabihagarika, hari abantu bafite umubabaro nk'uwumvise tukabihagarika. Niba ubyakiriye tera haleluya, subira utere haleluya, ongera haleluya. Ndagiye kugusengera abavuze ko bitazemera baze basange byemeye. Niba byumvise tera haleluya.